Omuzano ogu gubire gurya haryeje kwetebekanisiza okujaguza emyaka 25 Radio West yasyo mu buhereza bitabarwa mpara East bagisinjire na gole mu hari 0 omuzano gumukago. Elias Nwagwine, Elias Nawasha. First half. Julius Tsime Karuhanga otebekanisa omuzano ogu atabarukize Radio West kandi bwa nyuma y'omuzano yaba kwa senti ibiri ezo kubagira barijo mu kinihiro rwegura mpata. Yaba third edition y'ekinihiro omuriro Ampara East tukatandikira mwizi twaza bugamba kabatangare hatura hano bushwera ekitukuretere ekintu nkeki one no kwenda ngo abantu bitu bongere kumanya ebikufa ahantu hingi akwa Radio West Vision Group for the state mutukoro mu mwingi turi ahabwe yo mukago okutu Radio West twirene n'abantu ba Rwampara mwe nyenda kwebaza hana rebo tsime Julius kwatenise n'abantu Rwampara ahabu mugando gwe twire ubwo tukutera kujaguza emyaka 25 omukinihire twesere rwigura mpata yatukwasa entibiri Elizoba. Ebyo bikiryaho timu ya Rwanjere esinjire ya Rushambya na goli birahari 0 nukwe kutwara ekikopo cy'empaka zo kutungura ebyemizane cya Rwanjere. Wazana timu tukatwine timu zimshaka zazo mu groups. Timu zona zazana aha muheru tuya mu timu zibiri ezabakazi na nabashija. Timu ya Rushambya ebire neza na finals na timu ya Rwajere y'abakazi kandi zakoraje timu y'abakazi yaragamu ka finals na Rwazere ukukira kwa Rwazere kumanya ngo mwana atakubasa kuterise Rwazere ngegomborra kandi ite gomorka iyo Rwazere yakira goli 2-0 tongana simerwa munonga abumwana timu ya Rushambya nabakazi mpira gwawo koko gumushike mwiwe niwaza kunyiga kaberara mbazango barana abanyije